Borgaon MPHC along NHM Mission Director kahumridam Nijang Karbianglong Duaramla Borgaon along kedo Mini Primary Health Center along Matijong Nifai Trokarni NHM Mission Director Lakshmi Priya kahumridam Labangso kahumridam along MD Lakshmi Priya Pencheng Lok Pregjam ketegedingatum sitame nangdun MD Lakshmi Priya Penlam tege paklang ponateng polate Labangso Borgaon Mini Health Primary Center along ku PPC Kenang Sotma Ason an sitame prabjin pen pipajir ponpo la pen hem sitame kikim ponjia phan saimo deng ponpo pusi pherangkia thengno lam theje paklang pon pothalang so pen khorsing terana kalo berta malong news blocks in the country out of which 20 are in Assam. So ami National Health Mission of Alapura pratekta blocker karne eta team bonaisu aru ei team प्रत्येकटा ब्लॉक विजिट करी आसे और आमी आसास करी आसो जे ब्लॉक बिलाक आमी केनेके आरु ভাল परफॉर्मेंस लय आनिब पारिम बोली तो तार मते মই ইয়াতে আহিছো ফেসিলিটিজ আইছো ইয়াতে ডেলিভারি ফেসিলিটিজও আছে পুরানা বিল্ডিং আছে কিন্তু সেই বিল্ডিং আমি এতিয়া নতুন কৰাৰ কাৰণে আমাৰ স্কিমত ইনক্লুড কৰা হৈছে আৰু যে অলপমান ইকুইপমেন্ট সাপোর্ট লাগে support আমি ইয়াতে দিম আমি গম পাইছো ইয়াতে ল্যাবৰ কনস্ট্ৰাকচন চলি আছে বুলি ইন হাউস ল্যাবৰ কাৰণে তো এটো কনস্ট্ৰাকচন হোৱাৰ পিছত ইয়াতে ইন হাউস ল্যাব আৰম্ভ হ'ব বাট আদাৰৱাইজ I commend the hard work of the doctor and the team for this how they have functionalized this facility so we will try and help them so we can make it better in the coming days. Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta